Toi whātala whātu lea tunu o le whaopo pongo tala whau mai Sāmoa mō le nei whoi tango le vei aso u se mai le whaafonga. O le tala toi tuliloa, le ua whaamaunia mai le whai pule o le tūmalono ta whanga o ia whoi sa avea mo pāle mi o lea tunu o fia mena o mi mata awha. E le eini vaenga o ngā le reporti na whola sia lumola na kāpeneta I ati na e silia le se furu sa whaatino le vaeng whaupwhai le HRPP a o tula I le foe. Sa ngā lulue se company so e tusi mai New Zealand le BDO. Masalo le tūranga voi le whasol tūra whono. But e tele I tūranga o le ato toa o au nanga. Whaatinonga o ngā duenga. Foi just for instance, o le me foi lo uma ele ia kako record keeping. Foi a failan suesuen, ai le records. Ia amata mai lava ina le fale ton. Pe to nga me fa pena tuai ona fatino ia poloketi. Mai le tele time. O le tausa ili o tangata I eito mai e mo mia e fatino ai nisi o poloketi tele ia ai mesi poloketi e fatupe mai foile ai faletupe ma foile major works ma tūranga whapena. E le whaatalanuanga foi le paanga telefou ma le whiunga fia me na whesiri ngie so na whina ngalo I lana sile le atuanga o le taunu ungo le reporti na wholasia. Tūranga o ngonga lau te manatu o me foile o le whapea o se fraud o whaunga se ia se tupe. Bei lai fōringa mai e le o le tūle na. Ia te au foila ia. E re se tūranga le lei pe le sol tūlafon. Ai ale ato le whatinonga o ngādwen. E whesiringi ai le competency. Foile. Ia, ai le mwhai nā rufia. Foile o mea le mo waitato watunu laiti. Foile e le ato toa foia ia tomai foile. Foile e momi. Ia ai e aonga. E o ngā foile wai o ngā mela ia e tala noa I le pisasi e winga I le foile le recruitment tala noa I le treasury I foile le whanga soronga o poloketi a wau le seame tele na o le tuwai e nau oile I se tūranga foile o whapea o tuwai o na whatini Ia ole mwhai eina whai si mea tu e sa fufu atu foi le kusala mwhai na whapea e store le development ona ele o mwhai ona whaanga soro ia poloketi mai le taimi. Mai o mai le taimi le nei, ele whaalia whaalawa I tele se whinangalo le whainga malo o tula I le foe e whaatatau le reporti ana sau nofia me. Se I au mai pola se whinangalo le maroa na mawhai ana matou whapea foile o le o tatia avec tel panmene po le alturanga. Ia au matou manatu. Mane o le au o fo le turanga o sui le malo. Ia mai o le vaenga fo I o le fast o le sa mana o miele ia le fatinonga nanga lunga e tele le exercise na and it was very expensive. Pe ona sele fia silia le lua se fulwati na e sa lisi na fia iele su enga e tal wai ona le taunta na wai le vaenga se fulmal tolu mua e fatino mua iei su enga e au fiele faltan malo le Sheraton male vale le tia vea. E le wheiloa inga talwe nei a le whionga le minister o tupe mo li pola ana rosa a le molio male au tu stala le ana ia whaailoa e wafuafua e toe whola sielu mo le lātu ka peneta le reporti le nei. Ai au o nau lātu whaatala no mua male officer siri officer le tupe male au whainga aruenga. O I lātou ie whito I tonu I aile nei mata aupu mai loi longa
au le folasia ilu mo le lātou ka peneta. I le whailunga ina po le whamana tuina, o le antoanga o le fitu se fulma le fitu tausanga o le soifua o sa lesa le tupo Peritania i Sāmoa, na mala au lia whaapitoa ai e le haikomsina o Peritania i Sāmoa, i le whaurulunga po le Presidente le Samoa Victim Support, le tinai a Sili Niu Lina Chang, o se vala au lia whaapitoa, e alo i e le toi whaalau i loa, o le veo le masiofo i a Camilla, o le whaatina o le tok manga moe popo ngā tia i Samoa, o le whamana tuine e Camilla o le atoanga o le lua tausanga, talu mai o na whaipa anga whaatasi ma le tok manga moe popo ngā tia, ina uia a mata a sia i le fontanga te itai o malo le taupulenga le tausanga ua mawai, e o mai i le tausanga le nei, wa wha i longa whaatasi ma le atoanga o le fitus fulfitu tausanga o le tupo san lesa. O le tau manga moe popo ngā tia, wa o fia i te tono le silia i le tōru wafia whaalapu pitonga whape nei o lo tau sia ai i lanto e mana o mia le whesoa swani ma sawa ina le lorolangi, wa whaipa angai nei male ai ngā tupo Peritania, e whesoa swani ma whae loa atu i eile langolango sua, i le atina ina po le toi tapu e o soifuanga wa a fia, mai ini sawanga i soa se vahengo le lorolangi. O se wha moe moe sa wha tumulia, e le whaatasi atu fo i e o teitai o le atunuu, ato ai fo i male ao le malo Sāmoa atu i male le whano vale toa soalo vili lua, ma lana masio fo, sa whatau teia lea i le whaletari malo le Sheraton. Na whae loe siri niu i le nei maftanga, o le wha moe moe le nei wafonga aloa i e nai le tusi mai le masio fo Peritania, o se pine wha mau fo i leo le nei tausanga le atoanga o le luas fulu tausanga, talu o na wha vai mai le nei wha alapo tonga e suru wha i ai, alo popo ngā tia o le antino. Na ia wha o ngai nei lea vanoa e whafonga i nai wha manu ianga, mo le aso soi fua le tupo sa lesa, ma ia wha aftai e lana masiofo, e le ofo ina mai o lana whesoa swani, o le whesoa swani fo i lea mai le ai ngā tupo Peritania, e lango suai, ile nei whaalapo tonga e una ia ma wha malo si ai, le tutu whaatasi o teitai maua rungo le lorolangi, e o pongi le whaalapo tonga le tō manga moe popo ngā tia i Samoa. O lo te ena le alo fuso le atunu o ia Joseph Parker, ne whaai ungo so e suenga le komiti o lo ngafa ma whaala au whaasai na mōtanga tata alo le lorolangi, le na i ofo pe malie e whaia su e suenga e whaasanga i Aotearoa, au tapena le la fusuanga malele i a Fabio Wortley, le na maunga mai lunga whaai ungo so e suenga, e whapea wa wha mao nielu na whaonga i no whala au whaasaina. Pei tai wa whaai loe le alo le atunu i a Joseph Parker, e lungo lana i tū lau i upenga te whaai langi, lona le talia i no ia whaai unga, mai ele o ia fo o se tangata na te whaonga ina ni whala au whaasaina, ma wa ia whaai loa foi o lo iai lava lo na toa i le whaingo su e su engare nei, o na o lo tari tonu pea ia i a te ia, e le o se tangata ta alo, e masani i se whaonga ino ni whala au whaasa ina. O tala i mai sa mō le nei asunga fua, ta alo sia i le lofo le tua fua whanga la whianga iei mo si o tātua, tunu o le nei aso whaasoi foia.